program namuhinja n'oburisa kandi nko kutwire ntukushoborera ngo tukiri omuhuriro yokuronda omuhinji n'omurisa w'omutano erizoba twasharamu twaza a kibbutz agrotourism farm kandi natuza kuba twine omukyara Christine turi kuganira aha kureberera ente eza zero grazing aha takureberera ente zonka hona nabwe nagitaho omutindo ogwa yogurt kandi naija kuba natugambira okwa kukora yogurt yeye omuyogurt omu bwanyuma yo kutekaho omutindo niki ekigubase kongera aha famu ye eyente eza zero grazing iwano ndakwega buri kimwe cyone kikwatire na zero grazing eco ine kora gomari ejo program ahabo kuba ntuje kuba ntwega bingi okutwakubasa kuzireberera okutwakubasa kumanaging oburwire okutwakubasa kurebeka ngwente yatuhereza amate mingi nogirisa byo kurya ki ebyona Christina ija kuba nabitushobora kandi kwa kubori yoko kwenda kugira ngo aha famu yotekaho omutindo hona nabwe gumaho orebe program eji aho kana ija kuba natushobora yoga tunogikorota nogitandukota nogiprocessing ota kuza kuzo mukatare akatare kayono karondota ebyona naija kuba nabitushobora ngoko nakugira ngo tukiri muhuriro yokoronda omuhinji no muri sawo mutano wabo ryo muhinji ninga sho muri isa ninga shino muri omuhinji ningo muri sawo kumanya omuchanga cyawe orukureba ngo nabasa kusoma mpakezi nabasa kutwishira offices zitu eza TV West aha omurubo mambara ninga shi offices zona eza Vision Group uzumazu mantwija kushemerwa twatayiro muhinji ningo muri sogwe twamuteko mu mpakezi tokamanya kabo munyamugisha ayihangurira miliyoni 15 kandi azaro muhangari ya Netherlands agire byayegayo ayijagaruka abigita famuye nyo muhereza ndi Prevence akampura reka tamure na Christine turi kuganira ahandebera ente za zero grazing hamwe no kutwakubasa kongeraho omutindo na munonga ogwa yogurt. Madam Christine nakwashira program y'obuhinji n'oburisa eyanjurira bareba baremba kureba program kampura we bari munongo gundo murundi twa chance ejo mbere mumbuzireho tubuzire really ni wanyeta nankwasa Christine director wa Kibbutz Agrotourism Farm mugishango muri Kempson Town Council Eastern Ward Rukonje District. Yes. Famu ni gamba ebitwasigira hoburiya nuturebe hindukire munonga obuzire konka nibinje bikozerwe nibinje bihindukireho of course ntubantu twongera kumanya bindi ebikurengaho. Hatika tuganire aha zero grazing project eji ukagitandika bwire ki wajimara mu bukuguburu kwingana ki kandi aha mwenji washazire mu zero grazing we bari munonga zero grazing no manyita kali ya rukunjira twine farm zeze mpango kandi ne kwa munonga kusinga ezezikwerisa zero grazing tugitandikire nyoni cyakugeta covid project after covid nibo twizeraha najya ntati kantandike ente za zero grazing pate yasigare yitaka twagihingamo bunyansi obutukurisa hati noreba ezente kuzi kutamburamu hazama amaganga hazama amasha ebinyansi bufa zibura kubiryaje konka kutema tukazirisa ushanga buri kimwe cyona cyakozesebwa. Yes kandi no kumanaging oburwire kuzi kutambura engo haziba nyingi konka zazira hamwe no managinga tizikutunga oburwire no kumitinge ente zindi omyanya tari yemwe nemo ukashanga zihamo oburwire konka zaziri zero nangwa timabani mbasa kucheta zero grazing o semi zero konka natu wazireba ebinyanse ebyumufamu tuzikurya that is a resting area okufeedinga ntwa turi side eji tuzifeedinga kuzikuheza zahari azagera so shangaze no businge bwazo tizaruha kandi uzakoma obutaruha no zikoma kwamate zikakuhereza konka kweraze mayire katambura omushana amateneza kwamake kandi kuzikurira hamwe koraze kwetegeza noza kushanga ntireho bidrum nerya nenyu so aho nene kwecyo kwenda katureba handebera yentage umuntu yananda kutunga ente ya zero grazing nerebererweta enteji tegumire
konka niyo usheme kugipuraningira ni nkoko kureba no puraningira baby ukamurebera hati n'enteje nukweri icyo kubanza no kurango wahinga ibyo kurya oyine ibyo kurya bukumara ukarango wa gikoraho erarire ekagira ubuteka hati nyowe zanje niziriro mu kiju konka kuzikumara kurya zishohora nkasiga akapata kace kugira ngo ezikoremo exercise zihumure ubu yako umwana nayiruko munju abana akoramo exercise so na nezi nazitaga kumuraho zikahindura imbere yes omwizoba bashaka kwani zirya kiri kwingana ki ninge mirondenga omwizoba tuzirise mirundi ebiri tuzirise mu kasheshe tukamashahi 11 so by shahemwe ntwa twamazire kukirininga tuziteramo ibyo kurya by shayitanu sibanishora zizagira hata uzikumuraho no zikora amate yes stine stress shamwenda twaza kama tugaruka tuzirisa mpaka iziraruhire zigaruka zishora so zikumara kurya tukirininga abantu binji kandi bajangu zero grazing egumire managinga egumire kubisubwaho iyo kushango inentezi nkezi okuzuru kwingana aha zero grazing no zireberera ozibisaho kwere tikugumira ko ninchikunda ekintu wachikunda no chihamani no cho umutima gwawe gona wacho umutima gwawe gona byona nibasika konka wenda kukireka okukiri ngo bakikukorere buri kimwe bakikukorere no basubutatunge cyo kwenda bakugira ngo kigere cyawe nicyo kikubanze gukora icyo kwenda aho guteka kigere buri zoba no mu mogo no gukora konka wotagireyo telephone farming tikikubasika so mbufunzo umuntu utakunda kurisa tashimwe kwa naza zero grazing atabizamo no disappointed oteteganisa oshemeye kuzikunda okazirebera okazibahiye okazimanya zikakumanya oyine kwimuka mu kasheshe ukareba kuyimuka ukareba into kuyayimuka okuyarya akota kirebire hateze ezenjungu yikurwara okace ebonabona konka ko kugira kuyimuka ukareba kuyaye kuma ukareba ko iyo neria ninga yanga kurya then ubona kumanya kiyabo ninko mwana mutongo kunakugambira aho inaho buririshi aha nyine Fresian most of them habo nchi wachuzi injirente ya Fresian Fresian kandi nyenda mate nangwa nyine muna jaze na mwene ezirampeho butter content akwa eyinyorekire no kora yogurt no kora cheese konka nazo kurugire ndisa ninde batabonshonga amate nigija gari konka to kwasa kucicereza hato mukurisa kwazo mixinga ngoko kureba suwani yawe no shango tero ka fruit tero ka vegetable otire hakaboga you know buri kimwe so hati no shanga twate ekibingo tutekeme binyasi ntuzakubugoreka tuhine bitwa bategura hariya hariho biri mu field otekaho emboga otekaho chachu nebinde bikugenderamo so oshangente yarya buffet centenaire y'ikujumara hata kirye kujumara ekongesereza hamizi ekwereza eshumura obwiro bwamara omunteze za zero grazing wagira ngo nogeta project ya covid-19 obwiro bwamara muri ya project obasize kubugana mu challenges iki challenge nazo tuzikaburamu konka no genda no yega budacika no yega of course kashanga tine mizika kumara nangwa government yankwataraho district ya Rukunjiri batuherezaga irrigation hati nyine tanks ibiri zamizi sources amashanyarazi ikimbeni kinteganisa mu processing yogurt hati nga 2 days back ngatunjire kamasiyo so hati naza kutekaho fridge akwe binkukora nibyetaga kukora uka freezing ukateka mu fridge then ukogumiza muno ukabona ukora supplying nitureba kangu twaze risa nko mukashisha by the way tuneho nekikanja
ekiganja nikiraka kusimulatinga ekakora amate so kuba kweza kamwe mukasheshe bagiherezaho ekikanja bagiherezaho chachu yaheza tuineho silage nazo niza kugiboreka tugiherezaho silage hati ekikanja na chachu kurugire embera yayo noshanga ntuha eswani 2 ezo ni kilo 2 ninga okay swani tugamba kilo tugihereza eri twariza kuteka mu silage nke bafu yaheza kurya tubona kugita hebe binyanse bindi ebitwagita dene zizi kukama tugaruka tuzanza kushobora tuzongeramo hari chachu endijo suwani nekikanja kandi ko kweza kurya kijeretera kugirirho ekanywa munonga ahera ko kunywa munonga ntekuhereza amata hati je nagamba COVID-19 obutwa tuijaha 2020 by 2021 obutwa tekateka tukitandike twareba COVID yatusibira twasharamu twatandike entoto okoshanga twine 3 liters ede twazergaho ente atanga kama 3 liters twazo mu 5 twazo mu 10 twazo mu 20 twagumana tukurakura of course buri zoba noyega ekintu otakakitireho hand zone tokaraka kukimanya konka ko kukizamo oyega ningira no mwijaha tinkwishikoba twakozera hansaha konka mwene hantu ncanche nango preparing kandi ahandi noza kwega nko muntu tokutandika na kihango nje nango otandike na sike ogendo yege nkatandika omunte ezinabire nyine eziri cross so nagumana empindura breed hazo mukubasa nebintu bishatu no yetaga breed no yetaga feeds no yetaga management so byona byakwataga na bishatu ibintu nibyoro nabo waheza famu yawe twareba pa month ne kutahizeta kandi nshohoza neyingana ki hati nshohoza tere kubi akwe ibintu bimwe nk'ebinyasi mbyehingire buriya nkani nshaka ngure bingo by'abantu mpangisa farms konkati mbyeyinire nibice binkugura so aho nibice endwara zikacendera umukubanza nkanyuze mirundi 2 ninge 3 mu week hati ninyuze umurundi gumwe 2 weeks wacheze hati ndwara ezo zikacendera abakuza bunabire nyine tukatwine mu kire kintu ekente zite zakare nitutwaza tuti nako tukuzirebera okigambira umuntu arema konkati nyina abana bato kandi abakora kwega okimugambe ekintu akunde cyakwenda gukora mwene ureba ecyarumu akizamu n'amanu gona hariho n'ekindi kinkucira gukora nyeneho ka 3 acres farm patage nkagereka nko kweri tindagihingire so hataho tugenda nakaka mashina kakugira compounds ako kushara bashare binyase ebyo hatu burijo ente kwe kugira to rimi yariyo neria nerie bintu nkabitano ninga mukago murundo gumwe so hatu kubushara twija tu mixinga nebitwinaha ebitwabyire so hataho ente yamuna kiriya oshanga ori okurisa ahamatitine cya kunsinga hatente kugira ngo ngeze nizihindura ziri from 20 to 30 liters per day. Yes. Burindi. Around that. Agataho. Okay. Sore yangu nikikora cyango. So problem yetu kuchira kugera. Amate nigafara kuchirating. Hendo yayo neza hanza munonga. Hate cyo ndebere. Ko kugiroti gaba mingi bakutema. Market iteka stabilizing. It's a problem. Bacha gaba mingi munonga ngo
ngo hati twakuha 5 twakuha rushanju abakama bangu toyina hora hagati tina ora hagati konka tubunatunga amashanyarazi yes no kuronda okundaga freezing nkatandika process ati yatandike nkatakinje mbe nimbukora mbe natanje kora nkatwara umbashomero agara neighborhood so hati niza kushanga Kebsoni natireho office ninga shop aho ndagumene nteke ibintu ebyo supplying at the same time mbone ebinda ateke shop otatunga hishomero ninga hirwaro aija shanga mu shop hata ho n'umuntu na kuvaluinga areba ngo oyine cyo gukora tari kugira ngo amate tigena okuza so mwizoba no shoza artaspinga na family hati it is between 170 to 200 a day mukashena mwazo okay wanshobora ho nyuma ho uko base kongera ho mutindo hafamu yawe atwende tushobore ecyakujemeserize kugira ngo yongere ho mutindo gwe nahabwe be yamate ningiyo ngo muntu nonda kongera mutindo hafama we bare munonga nenda ngunyongera umutinda hafamu konka necho kugira ngo amate nigaguma ni bagutsera middleman yes naija ka kujya ati ni kwa runana achikweza runana weyahika kuriya ushanga n'2,000 wazagagurayo and again bamwe ushanga amate agubatwara kubagayiseyo hine bayongeramo tigabonere najyante nakozire izina kangu menkwata amate ganje nga processing kandi huno tunga mu cyango hako noza kweshanga rite yigwano guza runana waza kugiheza uri ko mutwaro n'2,000 yes ninge mutware 2 ejerita ewa waguza zingahi runana ninga 10 okay so no real difference eri yaho ejo netwarwo uriyo ndijo niwa kugitwara okay hatora o consuming amate oshanga wariyo nabona kandi yo hati nakekora nishanga n'iriya price ntagiza nagira fair price kandi products zanje zagenda je ako hati farming teri yabashwe nkuritwe ya prestige hati farming ni ya business farming as business of course kama wito kwa kutya kutugamba president yari hariya nakujya ati farming as a business sikidachonga oyine kutunga mukando kari by the way tinkujana akayugati yonka namate ningateka niza kugakoreka nga flavoring nga packing amatego hato otabasa kunyo yugati takuza kurema kunyo mate umwana nagotomera ayiruka aheza ona kurwa rwa so yine mitinde ebiri hata yiwatire hafamu yes oyine yogati nanokuteka amate okagata mu fresh yes entano so erya hagati yebyo bintu kurijiro kwa beno otasya otakatireho mutindo na hato tireho mutindo niye entano so nempango entase neberi inche munonga kandi otire mani mingi hatu wanori sebe byaburire buri kimwe kina advantage na disadvantage no shango ino muri somo konkato noza kushanga by the way nanya no shaje nekinyambira ahari government abana tuba kutayaya tokusibo mu byaro nibazo kunoko akwana ari umusiro kashanga nyine muka abantu nka 20 nibarebera emisirejo ukashanga nkaha kanyene kabantu kamukaga abakumanejinga hashobwe obyaye nibaputachendera hacyaro nibabwache nentase yabo abakubana bakoraho nibashomesa abana nabona school fees abona umwenda go kujwara habona sabuni agura umunyu takubera enyuma ho wanshoboreraho uko burwire bucendire no managing otakureba ngo tuwiha burwire ahero ya famu yawe tine burwire bwa kutahirira famu yawe bayisesirita ya famu ejiniye bari munonga entry ntekaho footbus abantu bakuru batabane bishe nkatekaho post zo kugira ngo umuntu takufa agataho umfamu atikirizibwe yes kandi ekindi aho kushinge byo kurya nintekwa kutekaho nkatekaho fence
nangwa nayongeramo n'amayonza kugira ngo ngendeze ebikutahamo kwetorora aho nkuteka feeds ningenda mfuhiraho mbazi kugira ngo hareke kugira ibindi bikoko bwatahamo yes then aha farm katekaho cameras kugira ngo ndebe ekikutahamo n'ekikushobora no wakora ki yakikora ryari ahubwo tukabura kugendaho hino kubogirozo tukagira iki cyakutwara so no yine kumonitoringira ha cameras icyo no chikora woine entries inche yes nkagezaho kutekaho fence natekaho akatimba natekaho urugo mbwenu hariho za gate katuganira hako kurinda obuhangwa aha farm age nenyigireta omukurinda ebyobuhangwa bwensi yes so bari munonga okurinda obuhangwa bwensi first ningakoramo biogas tuwaza kutema miti tunaza kutema miti ngo kosa kuteka bayosirare yargamu niyo nkozo mu byo kurya byanje kamaniwe hata omufiri zezi koko wareba hine byasigaramo byarenga mostly nke bitukirininga hansi tubiconnectinga abantu byo twarizo umuntu zitu no misiri yitu so oshanga tine na kimwe ekikunagwa oshanga nkamashago tuwaza kugura kandi je nakugira nte bintu bikacendera tuwaza kugura fertilizer kandi mwatu nankejo bayisirari nekora juba kandi ekoreraho tinke byo kuza kugura embazi yo takumanya kandi ubukoko tubukufagazaho abihingwa so oshango ine ebintu organic katurebe aha innovation za farmage korogotandika ejifamu nico mutane cyo kureba icyo tira aha farm yawe icyo kubasa kugira ngo real nata ira farm ezindi ejifamu nezi hitati kezinde za burijo we bari munoga nje nakugira nti burijo notekwa kwega farming budakika noyega okuna atandikire okuna kugambira katandika zigente zikutambura nabanza nateka ukurira ukurira nahagarika hambera hande ebigere byente byo bigumire byabe byina hata unayitaga kugaruka kusimentinga yes nobo hari in a rough way kugira ngo hareke kuterera so hati ndeba ngo the way I'm managing no kwabire hari no mutindo guruho nebinkorireho nebyo njawuro bikahinduka kare imbere kahinduka ninkoso umwanya muce kandi nkora cyangwa yes umuntu urukwenda kutandika zero grazing nabasa kutandika na cyo kwingana ki twantugitira mu structure tukagitira mu byo kurya tukagitira mwena akaye tebeganisa kugira ngo atandike na kwingana kikatugire ngo ayine ntibiro konkana kuza zero grazing ho bari munonga ekinko advisinga munonga nebyo kurya kugira ngo ayine byo kurya kuhinga byo kurya okakora silage okakora he nebyomire silage nebiteko mu bags ninga tukafundikira ko kugira byo kurya wahinga nka season kisha tina ukabibika n'umukozi wawe takuza kwiruka ako byo kurya bimuri hiri takuza kubonabona tukugira ngo enjura yagwa naza kuzo mu njura nze kuterwa enjura nakwata bibikira ekitara ebitara bitura mukane bagamba ngo nebitara wene kubo yine ekitara mbeno okaguma noyongesereza nko kuturarebe akabo yine byo kurya weza kutunga ebyo kurya bire enough then okatunga bread konka abantu bakukira kugamba amazima abinja bakumbuza ne bajya nti breed yinkwenda tinka gishireho tinkwenda kuguzana kugira ngo it is the best
kandi nyowe nkanye ninyetenga ngo oburi omuntu akabire na yeteraho oyezarisa akwa hinji ko kuzombantu nakujya agent is the best konka waza kwikaho omuntu yaza kuguzente akinji nebene ho kizibu kureka yayi ne kizibu kimurengera cyashita murengire nabanza yarondeye kizibu either rwiramisho either no kuzibu mukuzara ngweno ene problem era beino yaza kujiguza takuza kuguza ente eri best kandi nawe nanajeta se cyakora nagenda nakendeza according abizibibiryanteje so waza kushanga no kore kintu ngo otunge ko ezo kuguza no bashikirana gareho by the way tugizireho abantu bace twaforminga cooperative yes rukunjira livestock breeders so echo ni kimwe ekitonto wenda kushikaho abantu bareka kuza Kenya bareka kuza South Africa muntu baza kuronda yente kandi umuzina kandi kikushesya nibije bazihaha bagenda bazirebera bagaruka bazibaguza ninja hino wahura president wa Kenya hakugira ngo amategabo bagongere omutindo then bije baguraga Uganda agari organic babe nubwo bakoresa wakireba so mbwenu twine kukimanya so hati ntonto nangu tuwe kwatemu tukore breed tutandika it is rukunje livestock breeders to breed in Uganda. Okay. Yes. Kinji twosere ntitaira farms oshanga almost ya inente 20 zo wiramisho aha no managing oteje ndwara ya misho hate cyo nakugambira ntukuboyine management oyine breed oyine feeds so that is part of management abasigazi banje nibakimanya umukashije ko kwimuka wareba enchwa muto ningente yahatandika kurete miziga ushemeye kumanya ngo there is a problem kwata amiziga kutagata akwata kenda simure ateke mu mbazi kasto bikora bukirikare entejo necera konka wareba wamara wikoka kwato kwezi amishoni gagenda abandi nangwa hunizi bakandi bagita mu mbazi ogogwe bihingwa bagita omuruguriya ngo nake ngo atitengo bayira kiri mu problem ejo waza kushanga ho razo kashanga misho gagizire munonga gafiri umanye ngo harimo okumixinga mu mbazi gwe bihingwa gwenyanya konkecho tukiruho ahantu twine veterinary doctor na eja tombazi amanya ngo hato guya gukoza amezi mukaga amanya ngo yine kuhinduraho hatariho kugira ngo yine cyo kongeramo yes akatureba future plans za farmage twazagaruka hakantuza ko tuzaguma ntufita yayiraho twazagaruka ho myaka 5 rwijo misho farmage to expecting kugishanga farmage hato bunaza processing noza kushanga ubuni nyine processing plant bitari ebe byaburijo ebitukora noteka hato kukosa machines ushanga hati my target now if this is 200 liters 500 liters ko myaka nkebiri ninda ngumbendi ya mu 500 liters yes kandi ubwo ni breeding jira na rukunjiri and outside rukunjiri yes yogurt yawe the breast product yogurt yawe jene yogurt yanje eri mu 4 flavors vanilla strawberry mango and chocolate abo kuba nyowe target yanje munonga nabana kandi kariba ngo flavors ezo nizabana bakunda yes so nizo na selectingiremo nizo nkwenda ngo masteringiremo yes aturukwira kwendera butumwa bukwerezo gugumira nakureba na munonga aha zero praise we bari munonga ogoriyo natureba ni ibintu nibishatu icyo kubanza no kurango wabanza kuronda ibyo kurya icya kabiri ukaronda breed icya kashatu ukarenga wayeberaho abantu abora kwatagana nabo oba nabakozi oba ne family mukakora mukore goremo
konka ekyo kukira byona no kwehayo ekigere cyawe nicyo kirakwiye cyo kwenda ukwebereraho bitari kugira ngo nogambira buraya nogambira Buganda nobasa kutatunga ekyo kwenda yes konka no kwehayo ukareba ngo wabiko kandi ko kweza kubukora burije entandikwa teyorobi konka ko kweza kutandika structure by the way nobasa kutekaho kakikurugire cyo kwenda gukora notekaho kake aho zikwasa kurira konka no kureba ngo oyina mizi and clean amizi nigetagisa ebyo kurya bizikurya nizetaga kunywa kandi zasitanyuire n'amatogebwe tokuza kugiteka kuzaniwe okazakahunga otine homboga otine cyo kunywa ngo noza kubasa kutunga amagara nagaguma yes konka no kubaho ukaberaho famu yawe ukaberaho amatungo gawe ukakoragana n'abantu bahurire kandi nabo ukabareberage nicyo kikuru yabari munonga kutayisa famu yawe we bari munonga famu aha Christine yatushoborera ngo nakora vari addition kandi ejenemwe aha mutindo ogwayonjire aha famu ye haganagamwe aha mate agiye atushoborera ngo nateka mu flavors ezabana barukunda so noreba aha I know flavors ina kandi takora mategonka hona nabwe ayagaraka yakora yogurt nazo zine flavors ezabana bakunda ejenenjerebero chocolate yogurt flavor kandi ayinaho flavor ya vanilla ni yeji nindeba inaho na flavor ya mango flavor ayino flavors ezabana barukunda kandi ogo nugo mutindo ogwo basebana agitaho kama zendoza hatorebe this is a good yogurt so kuwakoryokwe orya famu yawe arukwenda kugira omutindo ogwo wayongera aha famu yawe nobasa kwegera aha Christine olebo kwa kukora yogurt okwara kukora mategeye na making sure ngo abana bagakunda iwe oryoko rukwenda kuza omuntu za zero grazing teka akongeraho mutindo otakagira ngo noija guma zero grazing no guza amatego nka yakushoborera ngo amate hinobwire oga kuza hansi ebeyi yakwe kashuma konga kuyarebere gashuma nukwe kushana mu kugira ngo ayongeraho mutindo go riyo noreba akagira akasente akayiyongeraho kandi kakatungura entasya ye mwene kwa koryo kwe orukwenda kwege byona amushuwa mu program eji kurijera Christine ko yatushoborera kurigera obuto atandika nakitwa henderera iyo nko muntu iyo nko murisa iyo nko ine kitekateko cyo kurisa ine kintu ekiwabasa kwega munyo muhereza ndi Prevence Kampura kandi ha kamera nakoraho na Asafuturi yahebwa kandi tinkarga handa kwisukize muturiyo mu muhigo gwo kurondo muhinji no murisa wo mutano kuwakoboye no kumanya no basaka twishira a offices zitu buzumazi bantu biza kushemerwa tumutayire tokamanya kabo muhanguzi ayihangurira miliyoni 15 kandi azana atungana rutayo rwo kuza muhangari ya Netherlands kureba byabo kwe bakora nawe ija bwita famu ye nyoka nkwendeza kurara kurunji kandi kwisiye program age nebero ho rwa kabiri shahina zechero kandi ijegarwa mu rwa kabiri shayitano zihamwe obusinje